मा सोंनो हुदआ কি আর কি কাম কৰিবলৈ বাকি আছে মানে আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিভিউ মিটিং কৰিম গোসাইগাঁও হিচাপে কৰিব কোকৰাঝাৰ হিচাপে কৰিব বাক্সা হিচাপে কৰিব এনেকুৱা ৰিভিউ মিটিং কৰিলে PWD ক'ত কি হৈ আছে হোৱা নাই মই ৰিপৰ্ট পাম এডুকেশ্যনত কি হৈছে হোৱা নাই মই ৰিপৰ্ট পাম তো সেই হিচাপত ৰিভিউ মিটিঙত যিটো আহিব সেইটো প্ৰায়োৰিটি বেচিছত আমি কাম কৰি যাম মুঠতে কাম কৰিব লাগে ৰাইজে বহুত আশা কৰি আছে আমাৰ ওপৰত বহুত আশা কৰিছে আশা কৰা মতে আমিও কাম কৰিব পাৰিব লাগিব কথা হৈছে মুঠতে ৰাইজে বিৰাট বিশ্বাস কৰিছে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি পেলাই এনেকুৱা আমি ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে তো ৰাইজে বহুত ধৰণৰ সমস্যাৰ কথা কৈছে সেইবিলাক সমস্যাটো মুঠতে আমি কৰিম সমাধান কৰিম একদম শপত গ্ৰহণ 12 তাৰিখত হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া বা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া হোম মিনিষ্টাৰ আহিব বুলি আমাক জনাইছে তেওঁলোক আমিও থাকিম আমাৰ মন্ত্ৰী আমাৰ বাৰ্গেনিং নহয় ওদালগুৰিৰ পৰা আজি কোকৰাঝাৰলৈকে একে কথাই কোনোবাই যদি ব্যক্তিগত আলোচনা কৰিবলৈ কোনোবাই যদি মন্ত্ৰী পায় আমাৰ ক'বলৈ একো নাই কিন্তু আমাৰ দলৰ পৰা মন্ত্ৰী বাৰ্গেনিং নাই শিউলি মহিলার মন্ত্রী পাবো বলে ইতিমধ্যে চর্চা আরম্ভ এটা তো ব্যক্তিগত কথা আপনিও বিচাৰিব পাৰে মন্ত্ৰী ময়ো বিচাৰিব পাৰে মন্ত্ৰী আপনিও বিচাৰিব পাৰে কোনোবাই মই কৈছোঁ মন্ত্ৰী বিচাৰাটো চবেই বিচাৰিব পাৰে এইটো অধিকাৰ কিন্তু আমাৰ দলৰ পৰা স্পষ্ট কৈছে মন্ত্ৰী বাৰ্গেনিং নহয় 1 নম্বৰ BTCটো প্ৰায়োৰিটি আমাক কাম কৰিবলৈ সুবিধা আমি পাব লাগে দিছপুৰৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা বাজেট বঢ়াব লাগে সেইটোৱে ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰী দিয়ে না নিদে দিছপুৰৰ পৰা असम में नया सरकार जो होने जा रहे हैं तो आपकी BF से BTC को डेवलप करना है ये 1 नंबर प्रायोरिटी इसका बाद मंत्री पहले BTC में जो समस्या है लैंड का हो रास्ता का हो एजुकेशन का हो बा ये हेल्थ सेक्टर में जितना भी जो प्रॉब्लम है उसको समाधान करना 1 नंबर प्रायोरिटी मैंने ये मैसेज भेज दिया दिसपुर में भी भेज दिया दिल्ली में भी भेज दिया मंत्री नहीं देने से हो जाएगा हमको ये काम करने के लिए हमको प्रायोरिटी मिलना चाहिए बस BTC का फंड बढ़ाना चाहिए बजट बढ़ाना चाहिए और सेंट्रल का स्कीम दिसपुर का स्कीम हमको प्रायोरिटी मिलना है बस तो BTC से जो MLA जीत के आए हैं तो आपको उनको क्या बोलो कौन जो MLA नया MLA काम करेगा काम करना है काम करो पब्लिक इसे वोट नहीं दिया है आपका ऊपर में बहुत भरोसा है आपका ऊपर आपको विश्वास करके पब्लिक ने वोट दिया आपको सिखा दिया अभी आप पब्लिक के लिए काम करना है भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय हाग्रामा महिलानि सारा गोबां खोथा बुंनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों एबारनि एसेम्बलि इलेक्शनाव जायफोर बिजाथिया देरहासार जादों बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलानि सारा थोंजोङै फोरमायदों बा थोंजोङै बुंदों जे रायजो राजाया गोबां मिजिंजों गोबां आसा खालामनानै नोंथांमोनखौ सायख'दों देरहाहोनानै हेगारहरदों बेनिखायनो रायजो राजानि लुबैनाय रायजो राजानि मिजिं रायजो राजानि साननाय बैफोर खान्थि बायदियै बैफोर लुबैनाय बायदियै रायजो राजाया जेब्ला अनदों अब्ला रायजो राजाखौबो खामानि मावनानै खामानिनि गेजेरजों रायजो राजाखौबो अनफिननांगोन थामहिनब्ला बेखौनो फोरमायदों जे खामानि मावनांगोन नोंथांमोना देरहानानै थाबोला जानाय नङा रायजो राजाया नोंथांमोनखौ सायख'दों नोंथांमोनाबो रायजो राजानि जानानै खामानि मावनांगोन होननानै थोंजोङै फोरमायदों स' जियानो जाया मानो बे थार खोथा जेब्ला रायजो राजाया देरहाहोदों रायजो राजा सायख'दों अब्ला रायजो राजानि जानानै खामानि मावनो नांखागोन स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ नायनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय